ଦୁଇ ମନ ଏକାଠି ହେବ କାକି ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ କାକି ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଉ ଭଲ କଥା। ସପୋର୍ଟିଂ ମେସେଜ୍ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାଇ। ଯଦି ସପୋର୍ଟିଂ ମେସେଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସପୋର୍ଟିଂ ମେସେଜ୍ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଅନିତା ବ୍ଲଗର ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ କରିଦେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ ବୋଧେ। ଆପଣ ସପୋର୍ଟିଂ ମେସେଜ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। हाँ डिजिटल जी मो देह तो भल अच्छी आपण देह केमती अच्छी नांडू नहीं गला आउका मांडू हाय हाय जय जगन्नाथ गिरीश जी हाय ओडिशा कौ जगार कहते डिजिटल भाई आपड़ कौ जगार कहते ओडिशा रू गिरीश भाई पचार रिटर्न करूँ कमेंट रे भल अच्छी।